Sitawufunza amavesi abemaningi. Kahlupha manje lokuthi angibeke la. Matthew chapter number 1, sitawuqala ngaverse 1. Khona lo safikile ngoba isikhathi sincane sitokhona ukuthi siphuthume. Matthew chapter number 1 verse 1. Lona umlando wokutalwa kwaJesu Kristu labe situkulwane saDavide naye abe wesitukulwane saAbraham. Abraham watala Isaac na Isaka watala Jacob. Hallelujah. So long verse 1 monke lo noma soyale ngitheni. That's the number 2. And verse 1. Funza Matthew 1 verse 1. Lona umlando wokutalwa kwaJesu Kristu labe situkulwane saDavide naye abe situkulwane saAbraham. Hallelujah. Ngifuna ukuthi bese ke siyayichaza lenza. Niyeva labazalwane kuthiwa yini le? Ngumlando igenealogy, ngumlando wekutalwa kwaJesu Kristu. Kuthiwa Jesu Kristu beka ngumtukulu waAbraham aphindze abe ngumtukulu waDavide. Niyayivalela? Lapha ke ngifuna lokuthi si-understand bazalwane lokuthi sikhuluma ngani. Niyathi uNkulunkulu kulo lesihlanu lesilophelile ngihamba ngawuthandaza kulenye isonto bathi kuse worship assemblies le enkoyoyo. Ngathi nangifika khona bathi ke ngoba bangathi umfundisi bathi angishumayele, ngashumayela babusiseka labazalwane. Kodwa ngathi nangifika endlini ngilala yabe seyikhona inkosi yathi inkosi ushumayele babusisekile kodwa awukashumayeli lokufunwa ngini. Mina ngikuthume ukuthi ushumayele Kristu wena. Hallelujah. So nanamhla lamkhathini wenu ngawethula Kristu. LiBhayibheli lithi Jesu beka ngumtukulu waAbraham aphindze abe ngumtukulu waDavide. Kusho ukuthi watalwa waba nemndeni wakubo. Kodwa lele kumqoka lokufuna siqonze kulendzaba yaJesu ngonako bazalwane. Jesu beka indvodzana yemuntu aphindze abe indvodzana yaNkulunkulu. So ngofuna siqonze lokuthi ke nasikhuluma ngaKristu asikhulumi ngale ndvodzana yemuntu kodwa sikhuluma ngale ndvodzana yaNkulunkulu. So ke ngiko iBhayibheli lithi uNkulunkulu walithanda live kangaka waze wanikela ngendvodzana yakhe letelwe yodwa ukuthi kube ngulowo naloyo lokholwa ngiyo angabhubhi. Hallelujah. So lapho kukhulunywa ngale ndvodzana yaNkulunkulu lenguKristu. Hallelujah. Lo Kristu ke umbani bazalwane? Lo Kristu akusikuthi ngumuntu nje kuphela. Kristu uli office kufanana nekuthi mina kuthiwe ngingidumsane ngwakanqongane kodwa ngiphindze ngibe ngumfundisi. Lo kufundisi akusibo lokungimi ngule office lenginikwe mazulu lona. So na Kristu li office uNkulunkulu lalakha wathi nakalakha le office wase ubuka umuntu ukuthi utalifaka kubani le office la Kristu. Le office la Kristu wase uyabuka uNkulunkulu basihleli basezulwini kwathiwa kutawufuneka kube nomuntu lo Jesu. Lo Jesu lo utawutalwa Maria. Nakatelwa Maria lo Jesu lona utawuthike la kuye bese kufakwa le office la Kristu. Hallelujah. Le office la Kristu line ma-functionalities. Kunedingo lekufuna le office litende la Kristu. Kwekuqala kuthi lisinzise bantu etonweni tabo. Kwesibili kuthi libahlenge bantu. Kwesithathu kuthi libende bemukeleke kuNkulunkulu ngekuthi balungile. Kwesibili kuthi konke ingcebo yenhlakanipho nelwati ifihlwe la ekhathi e-ofisini la Kristu. Ngiko-ke athi umpostoli Pawula athi masimbonge uNkulunkulu lo mbabe wenkosi yethu Jesu lo
sibusise ngatotonke tibusiso tamoya tasezulwini, wathi nakasibusisa ngatotonke letibusiso tamoya watifaka na e-ofisini laKristu. So ngiko-ke besuthi umbhali uyena lo mpostoli Paul athi if any man be in Christ, uma umuntu akuKristu usidalwa lesisha. So lolo kwenda ube sidalwa lesisha nguloma Kristu, ngobe ungake ukholwe wemukele Jesu, umbone njenge-moral leader, umbone njengalomunye webaholi betemholi, ngaphandle kwekuthi ube ne-perception noma ube nekubona. Nakubona lokwabonwa ngulo mfati waseShunemi nangaphosisi, kuthiwa lo mfati waseShunemi bekabona Elisha endlula onke malanga, endlula nemgwaqo, wathi lo mfati lona ayiperceive, ngiyabona kuthi lo muntu lo is a man of God, noma ngabe kumuntu ahamba fanana nalabanye, kodwa wathi ngiyabona, angiboni alamehlo enyama, ngibona ngemehlo amoya ukuthi lo muntu lona umuntu kaNkulunkulu. NaKristu ke bazalwa uyambulwa aka-understandwa ngengqondo yethu, angeke sim-understand eKristu, but ufuna embulwe lo Kristu. Haleluya. So ke lasifunze khona kuthiwa Jesu njengendodana yemuntu wadalwa waba situkulwane sa-Abraham, waphindze waba situkulwane sa-David. Akukhulunywa ngaKristu ngoba eKristu uvela ezulwini. Asesifunze futhi ngicabanga ukuthi lapha ko-18 awusuke ligosiwe ku-18 same chapter verse 18. Kutalwa kwa Jesu Kristu kwaba njena. qhubeka uze uyogcina ku-23. Kwathi Maria unina asamiselwe Josefa basengakahlangani, watholakala asakhuleliswe ngumoya ongcwele. Kepha Josefa indodza yakhe abe ngumuntu lolungile, akathandzanga kumthela ngenhlazo, waqabanga asafuna kumlahla ngasenza. Verse 12. Kodwa asaqabanga lokho, kwefika ingilosi yenkosi kuye ngeliphupho yathi, Josefa ndodana yaDavide, ungesabi kumthatha Maria umkakho, ngobe lokho lakhulelwe ngomoya ongcwele. 21. Utakutana indodana ayethela ibito uthi nguJesu, ngobe nguye leyawusindisa abantu bakhe ejonweni tabo. 22. Konke lokhu kwendekele kugcwalisa lokho kwakushiwo inkosi ngemprofethi lowathi, bheka intombi iyawukhulelwa, itane indodana, libito layo uyawuthiwa u-Emmanuel, lokusho ukuthi inkosi inayo. Haleluya. Bazalwane, la aqeda kufunza khona siniketwa lesithombe nakatalwa Jesu atawuhlala esibelethweni saMaria. Kuthiwa bathi lalababili basethembisile, kwasekutholakala ukuthi lo Maria sowukhulelwe. Kuthiwa ke le ndodza yakhe lebe Josefa ikhamka esitukulwaneni saDavide, yase iyacabanga ngasense yaticabangela yona isekamelweni yathi, njengoba lo muntu lo bengithembise naye asikahlangani kodwa sowukhulelwe, kungcono ngimlahle kodwa angeke ngikwende public lokho, ngeke ngimthele ngelihlazo, ngidakwenda ngasense. LiBhayibheli lithi ke wathi asacabanga lokho, kwase kuvela ingilosi ezulwini yatomqinisa ukuthi akangasendi lesinqumo, ngobe lo kukhulelwe ngomkakhe lokho kuvela ezulwini. Haleluya. Kuthiwa ke waseke Josefa akasamlahli umkakhe. Kuthiwa ke lo mntwana kuyamenyetelwa lokuthi utaba yini kumenyetelwa leli office lakhe lo Kristu. Kuthiwa lo mntwana lona utawusinzisa abantu bakhe etoneni, kumenyetelwa angefiki. Khumbulani incwadi yaJeremiya ithi ungakabi khona eswini samakwakho ngakwadi
ngaphindze ngakukhetha ngakwehlukanisa kuthi utaba ngumprofeti. Lokusho ukuthi indzaba yemuntu angefiki la emhlabeni ideterminwa ezulwini kumunywa ukuthi utawufike angene kuliphi office kule plan yaNkulunkulu. So Jesu kwasemunyiwe ukuthi utawuthatha le office lebuKristu, le office lelo ntababuye ngiko kuthiwa ke lo mntwana lona kutawuthi nasakelwe kuthiwe seNkulunkulu emkhathini webantu, God with us, Emmanuel. Hallelujah. So kumenyekelwa akefiki iyakazwa lemsebenzi yakhe ukuthi utawenda ukuthi utawusinzisa abantu etonweni tabo. Asesifundzeni ke na verse 9. Siyobona lokuthi as a son of man ngoba Jesu waba indvodzana yemuntu. La indvodzaneni yemuntu the son of man kwakufihlwe indvodzana yaNkulunkulu lo Kristu. La kule ndvodzana yemuntu the son of man bekufihlwe indvodzana yaNkulunkulu lo Kristu. So uthe ukhona kuthola Kristu kufuna ungene kule ndvodzana yemuntu waze wayi-understanda le ndvodzana yemuntu wahamba nayo le ndvodzana yemuntu wayofika nayo eCalvary. Na ufika eCalvary esiphambanweni la ibulawa khona ngale kwale siphambano ukutholakala Kristu ngoba Kristu was resurrection power ngulobu uNkulunkulu lokwavusa le ndvodzana yemuntu. Asesifunze le ndvodzana yemuntu Luke 2 verse 52. Jesu wakhula emthumbeni nasengcondweni wathandwa nguNkulunkulu nebantu. Hlala phansi. Lalelani basikhona. Le ndvodzana yemuntu lesikhuluma ngayo lenguJesu. Kunetinto letendeka kiyo yathi seyitelwe. Njengendvodzana yemuntu njengemntwana lofanana nabo bonke abantwana kuthiwa kwekuqala wakhula engqondweni. Wakhula nasemtimbeni wase uthandwa bantu naNkulunkulu. Lalelani ngimchazele le nto ndayivaka. Wonke muntu uhamba kule process le ngaphandle kwalesa. Wonke muntu ubhekekele ukuthi akhule emtimbeni nakateni. Kuthiwa Jesu njengendvodzana yemuntu wakhula emtimbeni. Waphindze wakhula nasengqondweni. Kuthiwa ke lokwesithathu lokuthiwa wathandwa uNkulunkulu nebantu ngilolo kuthiwa it's a spiritual element ngilendzaba yakamoya. Kusho ukuthi Jesu wakhula enyameni physical, wakhula engqondweni mental, nakhuluma intellectual, wakhula engqondweni wakhona understand tinto nemithetho yangaleso sikhathi. Wase uphindze uyakhula spiritual kamoya. Ujesu loyo njengendvodzana yemuntu. Lalelani bazalwane. Kuthi ndawo understand Kristu. Umthetho waka-Israyeli bowungalithathi i-office lelithite lekusebenta ethempelini noma ngamuntu umsebenzi ophathelene naNkulunkulu ngaphandle kwethu ufike ku-30 years. So Jesu wafuna ukuthi njengemntwana naye atalwe akhule aze afike ku-30 years. Nakefika noma ngabe kuthiwa ngawungumlevi noma ngawungumpristi bowungangeni e-ofisini lekusebenta tinto taNkulunkulu ungefiki ku-30 years. So Jesu njengendvodzana yemuntu kwafuna ukuthi akhule enyameni, akhule engqondweni, akhule kumoya. Wathi nasakhule kule tinto totinzathu sana 30 years. LiBhayibheli lithi wase uyehla wehlela eJordani. Lakhona kwakunaJohane lobekabhaphatisa. Kuthiwa nakefika eJordani bekasayokala inkonzo yakhe yekuthatha i-office lekuba mKristu emhlabeni. Nakefika
efika eJordan iBhayibheli lithi Johane wathi nakambona wathi lena liwundu laNkulunkulu lelithatha lelisusa tononte baba kuthiwa Johane uNkulunkulu bekamnika isithembiso nakamthuma wathi loyo lotawubona moya loyingcwele wehla in a bodily form wehla ngesimo lesibonakalayo loyo lotawehla moya loyingcwele ngesimo lesibonakalayo konzani bazalwane ukuthi Johane bekamathi moya oyingcwele ngoba kuthiwa bekagcwele ngamoya oyingcwele kusukela sibelwe ekuthembiseni na Johane kodwa uNkulunkulu wamnika uphawu lwekuthi Kristu wena Johane utambona ngekuthi kwehle moya loyingcwele ehle ngesimo lesibonakalayo semtimba welitulo kuthiwa ke nase ehlile moya loyingcwele wehlele thiwa Jesu indodana yomuntu kuthiwa izulu lase liyavuleka lase lithi lena indodana yami lemthokotile ngayo yiveni lendodana le ngiyapho ke sekaqala iministry inkonzo yekaMkristu nawufunza Acts chapter 10 verse 38 kuthiwa ke Jesu wase uyahamba kuthiwa wenda lokuhle bekakhulula bonke labaqinzethelwe ngemandla alomuntu mule ministry mule nkonzo ke yebuKristu akamananga nje Jesu kubonakala ukuthi soba mKristu kwamela ukuthi kuphele 30 years aphila la emhlabeni njengabantu alima kuthiwa wanele lagwala ngemandla moya oyingcwele nakaqedza kubhajatiswa kuthiwa wase uyehlane wodwa moya kuthi ayobhekana naSathane ngoba kwafanele ukuthi Kristu abhekane abe nejuwele alwe nesitha sebantu bonke kude atawuthatha lokwakuthethwe nguSathane wakweba kuNkulunkulu nakaya ehlane sivethelwa ukuthi wabhekana netilimo letinzathu amKristu iBhayibheli lithi umbutho lomkhulu lobewa ubutho nguSathane bongasiwa wekuthi wena uJesu yini indodana yemuntu kodwa umbutho lo wamkhulu lebekabutho nguSathane bekathi if you are the Christ uma umuKristu kukulatini ematshe abesimo lo mbutho awuzange sobe ngaJesu njengendodana yomuntu but umbutho bongaKristu waphindze wamthatha wathi nangabe uMkristu wena dijike phasi ngoba ekubhaliwe ngawe encwadzini yamahubo ukuthi uNkulunkulu utawuyaletha ingilosi ukuthi ndikusekele ungashayisi inyawo lwakho phasi nalabe betya kuJohane bebangafike babuthe ukuthi yeJohane iphileni wena umbani umlendodana yomuntu bebafike babuthe bathi ngabe uMkristu yini wena nangabe awusiye Kristu pho ubhaphathise la ngoba the question has never been about the Son of Man awuzange sebe umbutho ngendodana yomuntu but umbutho lomkhulu bongaKristu kwaze kwembulwa Kristu mulapho sithola kukhona ukuthi kubonakale lobudodzana bebaNkulunkulu ngiko umpostoli Paul athi ebandleni laseGalatia nginemihelo ngani kuze kuthi Kristu abunjwe la kimi ngoba sengidawubhala ngicela sifunze John 1 verse 4 John chapter 1 verse 4 nguye lobeka umthombo wekuphila naloko kuphila bekukhanya kwabantu bonke haleluya lapha Johane uzama kusakhela sithombe sekuthi lo Kristu kahle kahle ungubani uthi Johane lo Kristu nguye lo
umthombo wephila. Uthi futhi lokuphila lokulapho Kristu kukukhanya kwabantu bonke. The light is found in the person of Christ. Kukhanya abantu abakethu kutholakala kuKristu. Angakembulwa Kristu kuwe angeke ube nokukhanya noma ungabalunga lelisongo iminyaka lemingaka. Lenzaba ayisiye ngaJesu indodana yemuntu. IngaKristu indodana yaNkulunkulu. Thina sibitelwe ukuthi sikholwe endoddaneni yaNkulunkulu, hayi kuphela endoddaneni yemuntu. Ngoba indodana yemuntu yakhula yaba nemandla yagcwala ukuhlakanipha nemusa waNkulunkulu bowusethi kwayo, kodwa yona umtimba wayo wafuna ubethelwe esiphambanweni. Bathi lokwedlulela ngale kwebethelwa kwayindodana yemuntu nguKristu lophila kunaphakade. Bese athi umpostoli Paula la encwadini asifundzeni encwadini yabaseKolose besibili verse number 1 uya ku3 bese uyazobuya ku9 but asesiqalela ku 1 2 3 verse 1. Ngiyathanda unatisa ukuthi ngishikashike kanganani ngenxa yenu, nangenxa yebaseLowadisiya, nangabo bonke engingazange ngibonane nabo kuso nebuso. Verse 2. Lokho ngikwenela ukuthi inhliziyo zabo tivuthatheke, tithuthuteke, bahlanganiswe babe munye ekuthandeni, babe nokuqiniseka konke kwekwati lokuphelele. Bayathi kahle ukuthi imfihlakalo yaNkulunkulu nengoKristu. Kuye kuthubuswe emagugu onke ekuhlakanipha nekwekwati. Asesiphele emva kancane na. So ufundzena nayini? No. Lalelani ke bazalwane. Ngumpostoli Paula lo ubhalela ibandla laseKolose. Uthi umpostoli Paula ngishikashikekile. Ngazama ngabo konke lokusemandleni. Ngingashikashikekeli nini kuphela nelibandla laseKolose. Ngashikakishikekela nelibandla laseLaodicea lelingazange selingibona. Ngishikashikelelani kangaka ukuthi ngifuna ukuthi nathi Kristu naze nathi lo Kristu lakulo Kristu kufihlwe onke emagugu. There are riches kunemagugu nengcebo yonke ifihlwe la ekhathi Kristu. Uthi ke ngishikashikekile mina ngimpawula ngifuna lokuthi nathi Kristu ningagcini ngekwathi Jesu njengendodana yemuntu, but nathi Kristu njengendodana yaNkulunkulu. Ngoba naze nathi Kristu nitasenithola onke lamagugu lafihlwe la Kristu. La ikhathi kulelo office la Kristu kunemagugu nenhlakanipho nelwati nabo konke lesingabe sifune, but kufihlwe kulelo office la Kristu. Lokwafuneka ukuthi lithathwe uJesu nakaba na 30 years kwafuneka athathe le-office lekaKristu emhlabeni atosinzisa abantu. Atawubenti abantu bemukeleke uNkulunkulu, atobenti ukuthi babe nenhlanganyelo naye, babe nemadodana aNkulunkulu. Ngoba sibitelwe ukuthi sibe ngemadodana nemadodakazi aNkulunkulu, but angeke ube indodana nendodakazi yaNkulunkulu ngaphandle kwekuthi wathi Kristu. Ngikwathi umpostoli Paula ngize mathi Kristu. Uthi umpostoli Paula akusasim lophila kodwa uKristu lophila kimi. Ukusholane ngole asemboni ngakafundi no verse 9 ngoba isikhathi sami sesiyaphela. Laleleni bazalwane. Asenento umfanekiso kanje. Ngicela nithi pay attention lokho. Uyabona nakunemali asebhakedeni 20 liter. Uya neglass le empty uyowukha la. Nawufaka le glass ikhala manzi. Lamanti agwala la kule glass. Kuphindze kusala lamanye la ikhathi kule 20 liter.
ngulolo kushiwo ngumpostoli Paula nakathi akusaphili mina sekuphila Kristu wemukela lo Kristu wembulwa waba nakuye lo Kristu ngiko athi uNkulunkulu kimi I must minister Christ kufuna angeke ngiminister into lengayakhe angeke ngishumayele into lengayakhe kufuna ngishumayele lenginako la ngekhaya so umpostoli Paula njengemuntu wangena ebhakedeni leliKristu wathi nakangena la ebhakedeni leliKristu kwasala kunalabunye lokunyendi lokufanana nalo lokula ngekhansi kwakhe ngiko ke umpostoli Paula bese kude umehluko nakaphila la emhlabeni naKristu losezulwini manje lo losezulwini ukuthi yena ubandi kakhulu but letinto solo dinye ngiko iBhayibheli nawufunza encwadini yezenzo nawufika lapha Paula alapha Efeso kuthiwa ngulakhona inkonzo yaPaula yokushumayela Kristu yaphakama kakhulu ngoba kuthiwa God did extraordinary miracles by the hands of Paul kuthiwa uNkulunkulu wenza timangaliso letinkulu ngetandla kaPaula kangangobe tidwaba nemaduku nako konke lokwakuthinta Paula bekuthathwa kuyiswe kubantu abanemadimoni abaleke nalabagulabo belapheka yindzaba kuna Kristu loPaula so ufanana nalo bekwentiwa uJesu asesela emhlabeni ngoba iBhayibheli ngikhothile ngathi kuzenzo chapter 10 verse 38 funza lapha sokugcina manje verse Zenzo 10 verse 38 kunalofana nawo phakathi kwaPaula nalolo lokuthiwa kwendeke Efeso nalolo kwendeke empilweni yaPaula funza lapha Imsebenzi kaPostoli chapter 10 verse 38 niyathi futhi ngaJesu Kristu ngaJesu waseNazaretha kuthi uNkulunkulu wamgcoba kanjani ngamoya ongcwele nangemandla nekuthi waya kuyo yonke indzawo ela lokuhle aphilisa bonke labacinzetelwe ngemandla kaSathane ngoba uNkulunkulu abena nayiphaitha kuthiwa niyathi kuthi uNkulunkulu wagcoba Jesu Kristu waseNazaretha wamgcoba ngemandla amoya ongcwele kuthiwa wahamba endalokuhle akhulula bonke lebebacinzetelwe ngemandla kaSathane kuthiwa bekaphilisa bonke nalabagulayo naPaula kuthiwa ngale nakaseFeso kuthiwa uNkulunkulu wenda imisebenzi lemkhulu ngetandla kaPaula kangangobe labe bagula bebafike thathwe maduku ayiswe kulabagulayo bebakhuleka yindzaba sekuna Kristu la kuPaula akusaphili yena kodwa sekuphila Kristu lento yenteka lapha eAntioch bazalwane nakabafundisa Paula afundisa lelibandla laseAntioch bana Barnabas balifundisa lelibandla kuthiwa lelibandla lagcine nalo selibonakala selifanana naKristu lamhlabeni lelibandla laseAntioch lifundziswa uPaula ulihlephulela lalangiko Paula nakalihlephulela lo Kristu aministerisha lo Kristu kuthiwa labantu bebaguquka kancane kancane baguquka kancane kancane kuthiwa akuzange kusho lalabalanye ikhathi kuthiwa letakhamuthi lethakhona letingakholwa tathi laba siyababona bangemaKristu these are Christians yindzaba kuna Kristu lokhona kulempilo dalabani sibitelwe lapho to be Christians nakhulunywa ngemaKristu akukhulunywa ngebantu belisonto labazama kulandzela Jesu as a moral leader bamlandzele njengengolo lomnyama ofanana naboBuddha lofanana naboMuhammad bamlandzele bathi siyatizama siyatingonga kuthi kuthiwa simakholwa but kuthiwa afomsheke Kristu la ngekhathi ngoba nafomsheka Kristu kufa lenyama iyafa lenyama abantu babona Kristu iwathi umpostoli Paula ngizemathi yena nemandla ekufika kwakhe as I close kwashola bakhulu masifundisi asifunze baseKolose besibili
verse number 9. Emtimbeni wa Kristu kuhlala kuphelela konke kwebuNkulunkulu. Nangabe ufuna kwathi uNkulunkulu nekuthola kuphelela kwaNkulunkulu. Kufuna wathi Kristu. Waze wathi Kristu utawathi kuphelela kwaNkulunkulu. Ngobe kulelo office la Kristu kufihlwe konke kuphelela kwaNkulunkulu. Kuthiwa lokuphelelwa kwaNkulunkulu kwathathwa kwafakwa emtimbeni lo Jesu wahamba emkhathini webantu. Kuthiwa ke thina asi-emulate noma asigubuke sifanane nalo Kristu, but angeke sikhona kufanana naye ngaphandle sikhona ukuthola lendodana yaNkulunkulu lakhathi kuJesu. But sathola lendodana yemuntu kuphela siyawuqhubeka sibe siphunyukelwa kumilo ngobe lendodana yemuntu kwakungenyama lebeyayithwelele lo-office la Kristu. But thina sikabitelwa kule nyama sibitelwe kule office la Kristu la kunekuphelela kwaNkulunkulu. Ngikho kuthiwa athi Jesu lo mlandzelako akathathe isiphambano sakhe amlandzela tizele ngobe na uthatha isiphambano kusho ukuthi na utamlandzela na ufika esiphambanweni la kufika khona utawufike ufe wena kuphile Kristu. Assume next time.